Nakata rap nyo I hakini kisni habasyat tenrai keng henry wa pongsut wa khaila ru tu uba sem sari kharu tu uba deng paila sem muka shisharu tu uba bad daga wailam ru tu uba bad daga ding ru tu uba bad daga sken ru tu uba kawe daga jang ru tu uba kawe daga sempia ru tu bad ki bapum kita kijing nilai jaktung ki babun hak kerteng kijing syat tenrai ti chaman sa ko besh bune yekene ka lat ko ki ai yang ramon ra yekene ka mat jingatai alor ka jing idon kam pan bu be bu renti no da ki jing kho yang ka thame ka jimut ka jing thu bat kar kam padan kam ya ki jing shat tenrai kat kum gariti ka dustur bat kanyam kar kam kum balabu da ulang shwa manswa kanyam kar kam bat ka riti ka dustur kidai ti kebak kedau ya ka jinglong terpang jong kanu ga jai penriu kham tam ki jai penriu riulum kum ga jai penriu kasip na jeni badon ki ke jingas no ka bacan bha bat kanyam korpam kariti ke dustur ka ba ki jubut perking nado dang bentam perthe ha sai perkhat ukun khasi khara kanyam korpam bat kariti ke dustur ka kedau ya kata ka jing ya kata saing dur kabayas no bat ketip riu ketip le ketip kor ketip kha bat kejinya le ban kamaya ka hak ngina me kana ya tai khan halor kita ki benta ndai kene motion kadal banterwa khmat kejing perkhat jang kene ying badan buram ya ka benta kumno bangin penne bangin pensa ya ka jinglong tenrai paka ka originality jong karwai ka siao kaput ketem bat kecing syat tenrai jangi kum kejai penriu kabakan thuk nado ukhan riam penar ubhoi uat ngasngau sarong ban khat yalade ukun khasi penar namar kajing riu spa ka kolshor kajangi ngakmen ka bensim banyo I haba ki thenela bat kirang kansai ki phong ki sem ya kiriam tenrai ka khor ka kriam karendia kemuka ukpian kesiar ukping paila ngakende ru kamensim banyak sengau ya kajing sawa kijing put jing tem tenrai kabom kaksin kanakra kaduitara kabesli katang muri ngaskoin kamensim banyak I ya kajing ngek jengi hagi jing kerku jong utrai nang bu nang thau badai na kata kadau ngan ong yepi ngisdang da kangu bele ni pengkut ro da kangu bele ha kerep karyang bat ke kamai ke kaji ke jangi kalong ro ha kaju korpong bat ha kalong beriu kaman beriu ro ha bangi syembah ni aingu yo bele bat ha bangi mat ya kisitam ka siparu ni wat ya kadau jong ka lai kelet bat ni wat ya kajing sok bat bele no bero tha kajai benriu ti bele kum ke jangi hae hinsem pakai ngakwa ban pen mau ini bakajai benriu jengi kedai ka baim ha suka kemen ban lau nang thau bat ka batib ru ban ya sok ya kemen ya buram mar kelyang ban laki para beriu bat ki para jing thau bat ka we ne kidak jong ka suk ka kemen ukun benriu khasi penar ka pau longba ka syat ka kemen bat ka rawai ka siau ka put ka tem tenrai namar kata la itu yang ini kum kejai benriu langba ka syat ka kemen ka tem ka put bat karwai ka siau ka ba kedau syai ya ka jilau kerpang jengi pada kata ka jing persyang ka jing la jengi kumno ban penne pensa ya kine ki kat badang sa ka sengiu benai bat klur asta de peti samansa ngasnga ban ai ku blai ki long shwa ki man shwa ki jengi Kibalaya le istam ban penne ban persa ya ka kabagihi kila senong rem nado hendai kulong kuma padan penyare ka syadu kene peteng penriu kabangi em kumno gila ya kata ki penyar ki penne ya kata tangang ba kacing tu kana pateng lane kata ka oral tradition kabangi jikot hang neng isem ya ka jinglong pro jabin ka jai penriu jengi kata ban kesok ya kijing hikatan rai ulang shwa uman shwa tang dak basyo asngeu ya kijing itu kana sodong kan tepe
Henry Deputy Samansa kapor ka kala kapor kaya estate batla bat nemar kata wala ki kumba ha menor kibit kibiang Henry ki hatulun lang rupat bat ka jingkela jang kana kapaten ka bangi em hanai hinga syam bagi kaya tengku nama kata bat ka jingkela kapor bat hadu kanu ka custom ka tradition jingi kala akan sustain ya ki faktor jang ka jingkela inom la kan batay batay Henry ka bat ka bangi kena balong bat kata kacing scam bat kacing put jimut jangi kum kapateng kum kana kapateng benriu ka bangi imanta banyai khengkor bat ban kene pensa iki da kilat lanti ki bangi don akan kejuk ka bangi im akai ki sang kita kilat ki bangi la ban penting kena bangin pendong sustainable ya kini kirkom ki jangi klem ong bangin pendu no ya kata oral tradition yenang ya kitang ya ka Henry nga ong hado kanong ngindang la ban peteng ya kene korkom ai peteng jangi kum kejai Henry na kawai ke peteng syakoi pan aklem ong bangi pendu ya oral tradition Henry hado kanong ngindang la ban pene ban pensa ya ka oral tradition kum korkom ai peteng jangi kum kejai Henry ya kicing itu kena pat korkom long kom im paman jangi kumbang long mene kawai na kicing kela jang kapor kadai kicing kela haka perkat perdang ubriu bat hakata ka perkat perdang ubriu kawan ru sa kicing kela hakerta syong pra syong syang jangi karta jangi hakane kejuk kabangi im kala nang lengkot na kidau kebun bat haka jingi ibarit janga sibun ki nama kata ki bakodor ki badon hak culture ke jengi hak custom jengi bat hak tradition ke jengi pung gejak kendriu kila dang leino rengkat perkerta jeng beriu klem dayo kentiswa mangi yake ngan ban biang ki bakodor ki badon hak culture hak custom bat ke tradition jengi pung gejak kendriu kila dang leino rengkat perkerta beriu klem ke jengi kentiswa jengi yake Gila nang du ya kiri orang ba kita men kisan kita kensai bat kita badang badang sutu ya ka hok kanang rim bat ka pemei kita dai ki real custodian jong ka culture jingi kabut nang ta kalong hadu kanong ngi kisan la jong kana ka juk ka pamenta ngilong piling idon ya ka mon ban snap ya ki kana jong kita men kisan nambang borok WR bidang don kita snap Henry kita pun hiya pun kam ngatrai barok hapan pediang ya gane gajing sisa nalor kane gedang don su saki wewat ki faktor ki bangayo ki long ding penkiang ya gajing long original jong ka syak ka kemen kaput ka tembat terwai kasriau dan rai jangi asta deputy samansar kamya hana ka por ban phong da ka uniform jong kano ka jingai jong kono baniam ayah na kapor ban phong tang yang uniform unong mikmat pai ba ki ba kersan ki ba perpoi nga hadu kana syuki ki don ki ya ki bubun ki jinge ki bat ngasnyo pangadai ban kitli na ka banta jeng kiru kapan kong saki bepat ki faktor kade kacing pendon gambak la ya ki jing syap tenrai akini gesni nalor kajing nang lengkot jong kerta kajing nang du jengi kita men kisan kibat tip ya kana peteng dan sekoi pakene faktor pakata kade kajing pundan dekam bakla ya kajing syat tenrai ke bang kan bu jingma ya kajing nek ke original ti jongki kadon kajing syat bala ban syat da mono kadon ru kajing syat ke omla ban syat teneng ne syat ulmar ke bang amon ban ong hang ne kolong adin gajing one point jong ki missionary ki bababun nangi ngila ino ya gajing akan niam tenrai ukasi bat ngila sedang ban pediang no ya gajing Kristen ngila ban ong bagan niam Kristen ka nang yar bat nang roy hapo ka negeri baik gajengi kabadon sentai ulum makasyang toy ha gajing sisa ka balang Kristen kam juhikai bangin nyau beng ya la kajong gariti kadustor gajengi kam juhikai kata andai ka epat ka mga kuwa ban pentong hane kolong bah kata kajing persyang lang jeng ngiru ibang batsu ya kanyam tenrai ban pen i sa kaporthe
ban promote ya laga jong katenrai ngikung kata penban ha ki banta ki bangim long banta kata ngikwa ban iya kasat kakemen cengi teng pat ngikta iya kasat kakemen kabadang ngabit bat kanyam karkom kabangim long bangin le kulmat banta jingsat tenrai kat bangas nuthu kala bandon arlai banta kata ka jingsat tenrai kung bangi khot sawajain tia kung halamin kami ikut kasat rang pusi kabamut manu kila man simata lada kidan kono ka jingge itu kasude baitan ta traditional and cultural dance handai ki don pat ki jingsat ki bayai angkat pat kanyam korkom kum kasat pastia hanong talang kabak kedau syai bangingi ki bombat su ya ka jingge tenrai let's say kanam long kabade ru kamingi bangin su perform kulmar ya ka tol ka long kajing yang nilai lang kirkom syat bapher cultural assimilation ngiem ha tajuk remix ngiem ha tajuk ba kabakile ke kabakile napo silang duriaw ro ngila banyak i yaka hangne bagan praktis ro yaka that's one point kadon ro katapat kajing perkhan ban modify let's say bakanya hapat kena kejuk ke bangiem kumba modify ye ki sol jing ruai tangrai men suang anong ye tang ka besli ka tang muri ka bom ka sing lalong paka ka ruai tangrai pat ka syak tangrai handrai mentate DJ kenjik kenjak na kimi so tau pat kumno ki yok tong kriero ha ka tangrai jingi om nang ong kapama susu kalong bakadan ro kajing persang suki ban modify dan ban penrit ne penjrong alteration ya ka originality jong jing sat tenrai jingi na kata rap nyo i hakine kisi haba sat tenrai keng henry wa pongsut ba khaila ro tu uba sem sari kharo tu uba deng paila sem muka shisharu tu uba bad da kawai lam ro tu uba bad da ka ding ro tu uba bad da scan ro tu uba kawai da ka jain ro tu uba kawai da sempia ro tu bat ki bakum kita kijing nilai jaktung ki babun hak kerteng kijing sat tenrai apa sengudiang kolong bamantawat ya kedor jang kacang sepengru ilmat lapan kia lapan duna jing kau ya ka uno bade ban khong ka bat hangno ban khong bat ano on ban khong imat kala kum sentuk no na kajing semuthu jangi ka bangayo i kalong bakam dan syuk ka standar agar riam ka baik ka kijing sat tenrai jengi kumba kalong mentah ngai ternat ya ka standar bagi jai benrium nizo jai benrium naga jai benrium manipuri kibur renti hagi jing syat tenrai jengki abang ong standar ngamut ke balong kik kumba lalong nadut theme hoi kidang dan ki babur renti handrai hara haba kamdan gajing apa kamdon gajing tip pat gajing bena ya ka ke badai pat ke bomde babut nang ta kalong pun sin imat babun balang kula syuya teneng kapalai pat kabak hadu iswa bangan syang kajinga tengku bat kibor ki ain ki kanon apok kari kajinga tengku jong kijing syat tenrai jingi hakini kisngi bat ki ain ki kanon apok kari kala pelong iki bakin syam singe bakin nang ne ansa ngiem habar dia sensyar pai ba hakaba kajing sensyar ngi hadian bangil ya so pat kari India kalong barok ki ain ki hukum barok niya hab apa ki ain ki hukum jong kari hoi kum kajing itu yang jelang kerpang pat jengi kum kajai benriu karti sensyar dari India ka ai ya ka 6 schedule dan ya ki district council balangba ka expectation kalong balangba ki ain ka council on ai jing ada kerpang bakan yai baik ya renti dan ya bakalong correspondence bat ki ain sensyar pai ba akri ni kajai benriu rulum ni persi syana kimi pat pada ketangi la aban semuthu haga jinga dai ke bangim la ke bamla lai pedang tribal riulum kaniam bat ki pra jingkau jing pelong kadon ke jinga dai ke bajan ba pedang riulum kaniam karukom bat ki pra jingkau jing pelong jongu tribal im usa hapne kame meriang kame ram eu kajing sitom na jing suk ujai kan riulum kadehi kajing sitom ne kajing suk jong kamariang pat kasodong kasokun kumta shwa bandet yau khau ukba
ngidon kasat ketemen bat kalian yang terukum bat anda ladat bat ro ngidon kasat ketemen ban aingu aidem yalau nong bu nong kau ni aingu yalau nong kau ni singu ro ya kamariang nyare bangin su penjot penjulor ne penyap dusman ya kiding kisik bat kimrang bat hateng habajia bat kumlai ketiga kejat nak kidau kebun ni haban pendapat ya keniam gurukom kenang bangin yo banyak supat bat nong kau bat kumju bat kipra jing kau jing pelang. As per the indigenous faith, you can just cut the tree nor kill a tiger, and if you happen to do so, you have to pay a price or to perform a ritual for it. Kinong la ya kaban shu pom ya kadin na ban shu pelun yap yau kla bala da jia ba kum le kenta ya ban siu ya kedor kepada kata ban pendap ya kadin pom kata kade kajina de apreng ukun kasih benar pat ki prajin kau jing pulang jugo namar kata ngasngau ba kajing sngo thu jonggar India ya kadin kan nong rim jing de upai kasih benar kam tam ki badang bat ya kadin tenrai bat kamariang berangkat ki jing kau jing pulang kalau kebelan kam adu kata-kata andai ke epat kapacia kalau sengusi baka syat rong kli hanong talang right rong talang gahap mat ke jingya bakan pelong ya ka kakum gerukom baka dei pelong namar ka anya da bakne persa ikim rat klau akhang persya ya kata ka syat rong kli kamut bangi haban su pelong kulmar ingin aban pelong ya tak pemon em andai ke dei ke jing syapat bala dia kumno ngi kum sentut ke ketika jat ikum siap ni kum penyap yok lain apa ai kenyam berkang kebemut kamdai kecing punya pathar kamdai ni hapan dapat nama ladangi syuknya pathar ni hapan pendapat di belakang dari India kadai ban sutu ya kata diangi kanun kadai ban sutu ya kata bagi ni kecing syat kanali kamdai ki bangi syukulong kadai ngidon makajong kadau bat kanong rim kebati kena bangi ni dipelaikan God forbid mano bantip yakan pa kapor bansya restrict sakibipat kecing syat penrai apa korilum cain tia jengi lada kacing sebutu hapdeng ya kacing ada yang pedeng kanyam korkom kon kasih nar bat kamariang sorong sokun kamsyai mat combaan syangkana beran kini kilang katukan kacing kedau ki bang akwa banyalam jimut ingi kalau kena kacing i baka por kala da wabha baka council kan wat kilat kelenti kumula ban yarap ya kiken hun kisnong kiniam ha kacing tengkut pagkajing kendo jing jengki ban penne ban pensa ya kijing syak tenrai bat syak nyam kumbala seng nong rem niki kung mangalong menne ngam kren perkono korkom andrai ngai i ya kane kum unong nikmat ngam kwa ban kata mat yong yano andai ngapen pau baik yak bakadanu janga kakwa pandai ada bentak pai ba ngasngau ba council kan simno ya gasinjam ban khat ban wer nama kata ada council ka sngau dei ya kena kecing i keconga lese tak bakan biang ya kalong bin khop ngin wer sa kanya jinga pendiu jingmut pedang kiriu sempang ikan hun kinong ilam jeng kiniam kitor baus nong ki leka pat tapter kena bangin laban smotu ya kala kelenti ka babiang la kala idenem kopor kumbang ayo i ban codify no lan bu da kecing thak ki babnia ki ban ni lang ba kecing wat benia lan ka research kalau keriti kerustur bat ka culture jangi hangai hinga syam nama kata suwa bangangan syam baka codification yang traditional and cultural dance kandai ka senjam berpakae daga council kum kata kanang rinong sumar ya ki palang ba kanai ka submission da janga ngakerpa ang bajong ki kiti chamansa an penting na ban bu hagajing perkat jong council bat ka isi naka benta bagin le ban protect, ban preserve ya ka originality jong kijing syak tenrai di badan apa karilom jantia jini pada kini ikintin kublai sikun ngakarya ledega konsul POE ledega present isi POE live cepat ME ka thong yogi wo yo i wo chnai ki an untuk wo teng khau i ya ki an yong ka state government Henry i chnai ki an to kat kam ke culture POE lene kat kam ke customary practice POE ne ba ile ong gamte ho yo wo to hadu ne gesmi ka art and culture department yang konsul lagi tangman ko putlot pa hadu kate
Datuk nak kapor ya kini ke department hu kai cia ko. Kamu wanra uni umawa ya kini ke motion ke yogo. Datuk tipmet no ya kini ke chat ke kemen kerwai kaput ke siu ke yogi lengba yong di ai. Telan ida dau i ka kate ke chat ke kemen kerwai kaput ke siu tenre yogi. Nakarai em ke wi tuan ke jai pru tipmet i untuk imani ke jai pru bau kerpang. Andre lada mani ko khin pai le lada kani ke culture yogi kani ke culture kani ke customary practice yogi ne cultural dance yogi lene ke religious dance yogi man ki ko ne ko sa ko scam pentip mit ko cek pertai wa imani ki jatku ki wa kerpang section nak lem yang ngara nyawa banjur ya ke executive committee wa to no ko por lembaga art and culture department untuk de open slami lene untuk de uchong gliti he to woni ki department re to umbi no chikman wa uchna no ya ki ai he to wa kini kimat kita to ke traditional cultural and religious dances under the jurisdiction of the council. Masa deputy chairman sir, Denny Kintin kejip, kulis pun alisyo masjid. Mr. Chairman sir, pada banta ada honorable member, mau kapang kawa MK itu kata-kata hantam hei cekru kuripai lipausi ke agaloi. Mau kapang ke necessity to codify the traditional cultural and religious dance under jurisdiction of the council. Kini kapang Kaya iklami upai isman kini ke pang penkemui kintin wong MK pendek pensa yang kita tunggu dan pendek pensai yang gerti ke dustur. Kalau ante i tetipi tokwa aduk upor yang rem dari kai dua hei emi jajar deloi jajar ilaka. Pada hari ini ilaka emi le buat bahan jilek niam. Nuksa kamsa nong talak em ke syat rongkusi macam nomba em ke syat sakariat. Pada buat kicnong em lagi dong ke kerpom syat kepada ya ibu he jajar kicnong kamar artinya le em gubin kerpom syat. Kalau kante ibu dong ni nuksa kam ke bet iklam le em hidup nyata di bet iklam kok dia sedang aduk ke bet iklam semang ada pengikut kebaikan Islam yang bermukhlah. But bon kam ini ki cnong opera dan ki jajar ki dustur jajar ki rukom pelai jajar ke kenia kriam jajar ke chat ke rong ke tamasa. Dengan lagi pun ini kena berislam kerpat yang isi apa yang dalam yang siam tada to ibaca kalat siapa cim kalat kuliti gutme kena yo bu de record lani yo timit yaki Hagat kerpong tu kerpang, kenang yo pendek pensa jika digerti dustur ku em jajar cenong jajar ilaka kat ku ada tibi haman nak ithau. Kini to yo pendek pensa lucu jika gerti dustur bat yo imhi ke yo ini. Ini terseman sa respon air semua. Ngalek kuat cinta kini ke motion ko ada rak para member ni. Oh nak kau ngucap ngasu sarong bayang ngalek ha kini geri ke baru spa. Haba culture katin Katolik bat ka baru spa kanem berkom. Ho jangan lekha kanem Kristen henry ketenrai juga dari henry juga ka identity juga kede ke serong juga. Ban ngadan yin hini tang kawai kelong bangakwa ban support ya ke motion ke balawan ra dari para members na benta ban penek pensa na ban codify ya ke jishat tenrai ya ke ba ini mover ilayo ban batai ha kana kapor. Ngayon ditang bersupport ya kena motion ke cui. With these few words I'm sure. Baik KI sana kesnong na jong. Hoi ikwa ban pendek pensa ya keriti ke dustur ya ke jingsha tenrai henry haba kibabun ki kila sang banja nama kadau ba kiduna nakafon nakata kadau ba kepan na ka council na ka isi akan ngopor pa akan berkat lem na ka benta ka fon kanang ba ki ni ki riti ki dustur ni ki culture
jongga state nene jongga district jongi kinlong kiba ne lemba ka jingidon ketilang jongga district jongga council hi kenang ba kini ki kinlong kiba ne basa hadu kipateng na pateng tang kita hi. Mr. Deputy Chairman Sir, di sekian pada perkat ia gani ke motion ke warak ni hagani ke agar house mang ke cibinta ke wa yin ong ke open kerniat ngakrai jupun perkat ke i tip di waronan memperkat kedua yang ano kamulan rup hausu tuligisnem daya iya kad sekosil hakani kani umayak yani henry ngatrajan hakatu ko kanyam kurukom kacak penrai waro kita dang mangki kiwaklan te jupan perkat ke yang waile na hak kita gipo kinong mikmat yang betul kepor kawa hak betul kepor pernah klan na kata kaniam tenra nang klan na kata kaniam kurko kicat tenra batat hadu koi hadu gini gisi ko do kadni hapan perkat ke i wa ikan kita ki penting ki waya uyu ni ki waya bicar ki waya upai ki waya uyu ki wa en kita dijemur jeng perkat hai wa en kami i wa penne wa pensa ya kerti gerustur kantang ya dicat tengah. Haskan Ustaz Mansar, miflan daerah ya umurwat, ya si ngadang onglio dipti CM ni, kelam jokin mo, dan onglio faru umajam seperang udah tip udah latih dan nikam. Perkerakan yang tidak penim yang reti itu dia apa dengan musuh. Orang kita yang jokin ni, iman umat umputi kita, mak kita tak kikam yang ke setiap komiti. Ikam yang ke setiap komiti. Hendak hagan ni kepol lembaga ni kemusuh. Kawan ra umajam seperang. Asnyawa i keburam yo. Umam kam cibenta dia open up open nyau hapati yang gani gagal house ya kayi go idele bat la kwai wo pelai ya dekam cekmat Ustaz Peter Mansar haji itu wa gani promotion ke wadawanra man gula promotion ke MK bahado kata-kata wo en leni wo timit daga ya kita kiwat ongi kicat tenrai, ini kicat nanti, ini kicat niam. Kiwat juem apa uput usam yang gani tersikap selpioni. Mustahil Peter Mansar ko akana haperti gani kakak house. Wa hajin sekiat i hagani ke council pioni nado cipha kasan senem mencua. Da ini ke tipi kam ke wina kita ke komiti ke tipi kam ke customary committee. Kata ke komiti to ikam yang ka to kamon penklan la kamon preserve ya kaniam kurkom ya keriti kerustur ya ketin ketelik. Ora kita ki jeng kam wagani ke customary committee to ko haka ka porule ite hanre pun perkat ke yang awa cekat tulisnya
kani ke komiti mi to kre kami andai hagani nusnem arjar arfa ne benta kani ke komiti de chim makadana ka chairman ni kani komiti empat si naile wa ka SD komiti engkos ket kita kejing angnut wa kamon upelai baik na ubud lene pengkerekan na ubud ya kejing MK ko yang pat ba khamtam ha kejing penek pensa ya keriti kudustur ya kan niam korpom ini dikitin tele the kalau tem start semensal the constitute ya gani komiti badal da chimle ya gani komiti da dangaka firman bad ne bunta kini kikam kiwa mubar da ra'u ni sini kani komiti de chombun sen ha de perkat dan dapa kamu khana na ipi hadu wada emi hadu kat kau mangkate de yi u notify wat ikikur kita itre kujo em ha kani ka ridentier yang i kiwa juman kita kitendri kiwa dang tip ya ganiam korpom kerti kustur kudang man le te kijaki kenja kiwa i jaj cekabe wa ne buntai te de ktia gani ka hagawi ne department kodang create me ke department buat TV kam ka ak anto chau department ke department to le to bnia ane ko appoint ya kita expert ane ko kinong le research dua cempang ya uman ko tete kereti gustur ko biang takado kam te gani manggo ta ko kan ko beli sibon ya mobat ra'u ya gani ka musyar ngasya manggo musyar ko kan do kate ko i kan ginang nikmat yang gani ka kau yang i bi kre lang ciru u ya ketulang ciru ne benta ijing miat ijing ha ne benta wo pun sa bene u perse ya kita kinti dustur jogi katkan kita ki dustur ki wujud le ki hagi por yo mentua ki por mandan ta ane percaya ki penek persa om tang he petut le kwa e penek persa ki rengkat tak ai bab em de ki jingtho ki jingta tede binta gani pada semansar estu komiti da lalu ti bahai bad dakwa ila pasmat habud ya gani kan kam sanai pinne mutkat kam mangkate wa poemo igi kete kadot pamut angwa kawi ki ila ka kate chimi site lo yo ite tebut yo pale na yo pa lingam na ki jajar itu ki area ki kembi yo femit ki ya report cakapis manda yo kete report yo perkara kami yo peman ani yo please kahal di kahal yo magdagaan ko biang bat yo magdagu yo perkarakan yo man ka kahok teri kenti yang ikon iki yang i mesti menui duman penting yang geni kejat kekenjah ko maya ko ni terbentuk ini mustad dikirmansar na terpada hilang wara kan kinam nikmat yang tani gereja dia ton en kita mesin kita yaca sekatu ka dipor pen pet ikan mat ni benta wandra ya imiat ibha leni penek besar ya keriti kustur wat ya kecat karwa hapo kani gerilun petia kami ni benta ini nga tepat ya honorable member umangkau muwar yang kenika musion usiam ha withdraw ya kini musion kenang yo pelaibat berarti wud ikan yo smart badawi perkereka ite tim sat al-sumas sat ai ko bre pi se sin pat na mata ma pilapli kene kelat pengin jawabannya tai kene ka motion ke bangal wandra pat kumju ko bre ro yang si emran bram bala ai ro kene ka jubab ke basai telang ba ke jubab jong PM oh kadon hi kata ka jing sung pun angat ngiat
Dari kadang ru kata kajing so konyo ru kan dia. Tem ngas ngau komen ru ban tip ba hadian ru house nem kumbala ong dau CM. Ade hakane ka kenti jong kene ka jilong NDC jong ni menta. Ni yo ya kapan ya keren banyatai ya kene ka mat ka padon kambha. Na ka banta ban le kham kerpang kumbala ong promotion. Jadi bagi jing syatan rai ki jongi. Dengan sang ru ban ai kublei sekentian na ka banta kumbang ya sang mo kata ka jing persyang jong ka isi na ka banta ban penya syakmat ya ka kam ka bayas sim kum kane kumbang lawan ra manne te OIM ong imat kumbang alatip lepa dan dengan ong kam dei ka jing tip lepa jenga kana ono information ka bangayo dan rega dei ka divine connection apa yang jenga baru siam namaru play hi mo ban manga play la ka ni arngot ban long kilom ikmat kadon hi kate ka jing sim bijung cepat ka ka ju pang dem ha ka jing sebab susu jong CM kasnya kumbau la kam drag ya kena kam syaki kam jong kata customary law committee ka bang angan hinga syamba hawai kila bandai ka banta jengki kena kam tan ring kena pertemu sang jenga ka ngawan rah kena por kam dan jinga dei berkata citre kam jong kata ka customary law ka ba habang asngap mentala iman la san snem ka trekam tan rei kampan la bandai AA ro aga jing dei pat codify separately ya kini kijing syatan rai kijing ya kam tip kena kolong kepada kena kolong kepada bat CM kembawang menaimat kira don hadu ke cap ha bakin sapun trekam no ya kita kiai dan reng apa apan kendi kana ngut kana tali na kita kijing syatan rai jingi kiba pila de ya apan sim jing keng ada bi am kira apa hadu pot ha ba sta bakin notify no ya kita kiba sa dan nevertheless angai hi aswa bangan syong bangan ayah gerai ban withdraw na manam withdraw ya kene kemotion ka jenga nakwa tang tane ka single assurance na usi yang beran jengi bat ka isi lah tu klet ya kata ka jing rekam jong customary na kan ya ka jong ka benta jong ka ki pun ki bakan le ka bakan syam le ka ban kia iman kala ban kia parat ki dan reng aku akan yo ka assurance la tin le separately ne em ban codify separately ya ki cultural traditional dances and religious dan saya kijing syat tenra kijing syat priti kijing syat niam apo keputusan contoh saya kejeng hoi ngam ong ba ledak customary law committee kamle ya gani ti kamlong le ngam nadum ne ngala ong ba ngala sim ya gani ke committee dangai hakijing sisya kan ke committee ni tung ya ki Jerman udeu non isi non iga ti don ki bang bele me bat ya kanika kam jong ko custom bi dem me ofi andai bele me bat ngai to hok ye ti ba makwa ba ki kam pro ya ka le de siseni apa ya kanik komiti ala si kidang don kita ke jebut di ruwat ang yang ta andai ngabat hemanga ban polpol na ke wan ra apo agi si kumbanga ya to ye pi mena bakani komiti kala isong na kapo kapo lakam lo mo chisen tinang ngai sobe ban perkat ban pendep kumbang ai tu tinne hadu ki jaj kur yang beri mudan ada pan terpai hari ni sat ni la pan kre menta saya ka tariti kudustur korkom hia poteng berkombat leu kebara kata jumlah teman jong kun kesipna ke joni bat kunju kudu pon ni lela bat kani tariti kudustur kalau kaktir ketelik kalau jajab mulai bagi ki customary practice dua tiba jule hak tu ki ilaka nilai lang hak tu pakan lang kowe ka kata kata ki kuat om dei ban om ne ba kadon kata ka customary law kadon kata komiti ngan sini kata henry oi ke komiti henry ke ke ba pentre ko pet di kam kadai ka sti komiti riwan matin ya kani kadi kam ko bala kwahi dabara it khot bet member tang isi henry baru member jong tani ka sah bata kajing pensa jang ong ba an penya syakmat ya kena kamro imat kawe ne kajing kadai kajing dai pat kapisa kapilai ya kanon bete syuk kajing clean re kadai tang kajing tentu kajing ajimo jangan lek sem
kumbang ijuklan na kapor sa kapor. Sedang tambah bangin otno. Ya katulap jang gitu ke Jerman kibom dalar kamkan. Penentam ya kepisah na penentam punya syakmat. Ya kan katakan ya rap sebul. Ansep ya kepisah jung. Silaksan kau silak hendak kau ajak ya siu ya kibas syusyong. Karena kini kam kiberantam pulang nimlan pisah. Kenapa ek basokia aduh kata-kata. Dan saya sin aku akan bandiang just a yes or no no CM atau kena seperti ini yang codify ya kini kicing syat tenra jing syat kriti jing syat nyam apa karenum jeng tiacing menjaga ban ong nin la seperti tang ya ni tengah yang mentah yang ngampan lah ban oke di nga terpat yang mau bar nga ailat jadi nama nak mentah kan ni hapan itu so seperti lidah ekspat yang di customary dia datang yang ngalaban ay pika jubak aga net session ni akan kena kopor ada yang bila ada pembeli ni riban ong mi mentah itu kam baha yang abang ong yo si ka badno ni haban ni hap ya ni dia katakan dalam por makai tai betai yang sa dengan haban pendek ngasani habadan kinang yalam kipalak kamrang ba kata kami icngai bat kei kabang mo ban ong pat wat ai pat kata jing syania jonga yano kan poi sopot bangan do jing syania iki tada kini kikintin tada pangasani scam aga jing start ban aga jing school sim kicu usian berarti isi makin ek baphatam na kabang kiri tingros to jingi ngatarwa bangan withdraw na yakini promotion jinga